Roberte. Ne mogu je doseći. Preduboko je. Mama! Ja ne znam roniti. Čak ni ja ne znam kako se roni. Molim te, pričuvaj mi naočale, mamice. Evo je. Jako dobro, tatice. Ja sam jako dobar ronioc. Oh. Kantica za zalijevanje je za bebe. Možemo li sad ići skakati u vodu? Žao mi je, Pepa. Skokovi u vodu su samo za odrasle. Razvedrite se. Možete gledati mene kako skačem. Šašavi, tata. Ti imaš preveliki trbuh. Haha, glupost. Kad sam bio mlađi, osvojio sam pehar. To je bilo prilično davno, tatice. Ali na sreću još uvijek sam u odličnoj formi. Molim te, pridrži mi naočale. Bolje ćete vidjeti ako gledate sa strane. Tata, molim te, nemoj nas zaliti vodom. Naravno da neću, Pepa. Mislim da trebam otići više. Tatice, budi pažljiv. Da, nemoj nas zaliti. Ne brini, Pepa. Tata, molim te, nemoj nas zaliti vodom. Ja ću dati ovaj šešir, a George će dati ovu loptu. A što će dati tata? Znam, televizor. Ne TV. Ne, previše je koristan. Znam, tatine smrdljive papuče. Ne, previše smrde. Znam, tatinu staru fotelju. Ali to je antikno. Što znači antikno? Antikno znači jako staro i vrijedno. Ali našao si je na otpadu, tatice. Nema vrijednost. Vrijedit će puno kad je popravim. To govoriš već 100 godina, tatice. Znam, daću ove krasne čarape što ih je isplela baka. Dobro. Došla sam skupiti stvari za veliku rasprodaju. Evo ih. Hvala vam. A želite li ovu staru stolicu? O, jako ste ljubazni. Doviđenja. Doviđenja. Mama, ti si dala tatinu fotelju. Šš, nemoj mu reći, neće ni primijetiti. Danas je velika rasprodaja. Pozdrav! Dobar dan. Pepa, što kažeš na stolicu? Nije vrijedna, ali može se rascijepati za drvo za loženje. Ali antikna je. Stvarno? Tata je rekao da vrijedi jako puno novaca. Nisam znala. Bolje da povisim cijenu. Bog! Bog, društvo! Bog, Pepa! Što si ti dala, Suzi? Odjeću medicinske sestre. Ja sam dao balon papiku. A ja igračku majmuna. Nedostajat će mi klaun u kutiji. Jako je gusta magla. Ništa ne vidim. Idemo se vratiti kući. Da, ići ćemo na igralište neki drugi dan. Previše je maglovito za igranje na igralištu, pa se Pepa i George moraju vratiti kući. Onda, kojim ćemo se putem vratiti? Jesmo li se izgubili, tatice? Ne brinite. Ja točno znam gdje smo. Ovim putem... Tko je stavio to stablo ovdje? Tata je udario u stablo. Jesi li dobro, tatice? Da, dobro sam. Ovim putem... Tatice, znaš li kamo ideš? Da, naravno da znam. Mislim da nikad nećemo naći kuću. Siguran sam da hoćemo, Pepa. Pa u blizini smo. To su patkice. Bog, patkice. Jeste li izgubile lokvicu? I mi smo se izgubili. Nismo se izgubili.
Točno znam gdje smo. Vidimo se kasnije, patkice. Sretno s traženjem lokvica. Tata je našao lokvicu. To je sreća. Da. Zbilja je nevjerojatna sreća. Tatice, patkica ti zahvaljuje. Nema na čemu. I drugi put. Dobro, potražimo kuću. Siguran sam da je ovo put. Hej! Jeste li čuli nešto? Da, mislim da je netko rekao... Hej! To je gospođica Zečica s Teom i Robertom. Bok, Pepa! Izgubili smo se. Djed pri telefonu. U pomoć, auto nam se pokvario. Deni, moramo obaviti spašavanje. U spašavanje! Pogledajte, to su Deni i njegov djed. Denijev djed zna sve o automobilima. Je li ozbiljno? Ne, samo ste ostali bez goriva. Što ćemo sad? U mojoj garaži ima dovoljno goriva. Odvući ću vas do tamo. Denijev djed vukao je Pepin auto natrag do garaže. Denijev djed napunio je Pepin auto gorivom. Hvala vam, djede. Evo ovce Suzi s mamom u njihovom autu. Bok, Pepa! Bok, Suzi! Ostali smo bez goriva. Denijev djed nas je spasio. Wow, to je uzbudljivo! Vidimo se kasnije! Vidimo se kasnije! O ne, ispustila nam se guma! Hoće li Denijev djed spasiti i nas? Nadam se. Djed pri telefonu. Dobro. Nemojte paničariti, gospođo. Odmah krećem. U spašavanje! Mogu li i ja ići? Samo uskoči, Pepa. U spašavanje! U spašavanje! Bok, Suzi! Došli smo vas spasiti! Hurra! George je našao Donijeve naočale. Šašavi, George. Izvoli. Hvala ti. Doni, zašto nosiš naočale? Moram. Tako je rekao optičar. Što je to optičar? Moj tata je optičar. On provjerava je li ti dobar vid. Kako? Gleda li ti unutar glave? Postoji očni test. Da ti ja pokažem očni test? Da, pokaži mi. Ok. Interesantno. Zatvori jedno oko i reci što vidiš. Sad vidim Đorđa. Sad zatvori oba oka. Sad ne vidim ništa. Ne vidiš ništa. Jako interesantno. Mislim da ti trebaju naočale. O, stvarno? Da. Doni, idemo doma. Bok, bok, Doni. Ne. Bok, bok. Mama, ja trebam naočale. Što? Doni mi je napravio očni test i trebaju mi naočale. Mislim da su ti oči u redu. Ne, mama, kad zatvorim oči, onda ništa ne vidim. Ali nitko ništa ne vidi kad zatvori oči. O, Ko to treba naočale? Doni zna sve o naočalama. Njegov je tata optičar. Dobro, Pepa. Otići ćemo kod optičara na očni pregled. Idemo odmah. George, želiš li ti ići na očni pregled? Znam kako bi George mogao raditi mjehuriće. Gurni štapić u sapunicu, onda ga digni visoko i maši njime uokolo.
Pardon. Još je bolje ako potrčiš. Čekaj mene. George se zabavljao praveći balončiće. A Pepa se zabavljala bušeći ih. Volim balončiće. Ojoj, sva se sapunica potrošila. Tata, mama, nema više sapunice. Ne brini, Pepa. Imam ideju. Mamice, donesi mi kantu, molim te. Evo, odmah, tata. Pepa, može deterđent? Dobro, tata. A ti, George, moj stari teniski reket. Kanta? Deterđent? Teniški reket? Što to tata smišlja? Najprije mi treba voda. Onda deterđent. A sad i teniski reket. Hvala vam. Sad gledajte ovo. Wow! Tata je napravio vlastitu sapunicu za mjehuriće. Dođite svi. Pazi, tatice, nemoj se poskliznuti i pasti. Biću dobro. Svatko od nas ima svoju vješalicu. Ova ovdje je tvoja, Emily. Emily je objesila kaputić na svoju vješalicu. Pa, Emily, što bi htjela danas raditi? Bojiti, raditi s plaselinom ili graditi? Pa ne znam. Možda graditi kockama. A ostali? Bojiti,